Terapi fasdu seperti ini melakukan metode terapi fasdu. Permisi kali Ibu sinten? Ibu Samiatun. Ibu Samiatun saking pundi, Bu? Saking Tasikharjo Jenu Tuban. Saking Tasikharjo Jenu Tuban. Nah, niki yamenten niki jam pinten Bu sakniki, Bu? Jam pinten niki nggih? Setengah 12. Setengah 12 dangu, Bu nggih. Masya Allah. Saking kepengine sehat, Bu nggih, tengah malam ndugi mriki. Saking Tasikharjo Jenu Tuban, keluhanipun sakite napa, Bu? Diabetes. Ngantos pinten, Bu, diabete? Atas gangsal atus. Masya Allah, diabetes ngantos gangsal atus. Diabetes sampai 500. Niku pinten dinten, Bu, jenengan? Puluhan tahun, no. Masya Allah, puluhan tahun niku pinten tahun, Bu, totale? 10 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Nah, selama sakit diabetes sampai 10 tahun napa boten matos kesehatan badan, Bu, baik medis maupun alternatif? Nggih sampun. Sampun, ten pundi niku? Nggih, teng rumah sakit, teng dokter, teng. Hasilnya nggih kadang nggih sembuh nggih. Nah, kadang nggih turun, kadang tinggi malih. Ngoten. Terus dampak diabetes awak kados pundi, Bu? Nek teng kaki ngeten niki gringgingen nggih, ditusuk-tusuk ngoten. Oh, raos gringgingen kesemutan, kados ditusuk-tusuk jarum nyuweri ngoten nggih. Nggih. Nah, niki melakukan metode terapi fasdu yang pertama nggih, Bu? Nggih, pertama nih. Terus niki pun medal samenten napa pun wonten perubahan membaik di kakinya, Bu? Tolong diraosaken. Nggih, niki pun wonten. Enteng. Nggih, pun enteng. Real, Bu nggih. Real. Mugi mawon Ibu Samiatun saking Tasikharjo Jenu Tuban melakukan metode terapi fasdu, diabetesnya lenyap, penyakit lindungi lenyap, badan menjadikan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Solusi sehat tanpa obat dengan metode terapi fasdu. Terima kasih. Masya Allah.